Sport Network NS i njihova ekipa boravili su u Skoplju. Oni su naime napravili intervju sa predsjednikom Fudbalskog saveza Makedonije Muhamedom Sejdinijem. On je inače rođen 1969. godine i peti je predsjednik Fudbalskog saveza svoje zemlje, a za vreme njegovog mandata, koji još uvek traje, fudbalska reprezentacija Makedonije postiže ubedljivo najbolje rezultate u svojoj istoriji. Veliko nam je zadovoljstvo da razgovaramo sa predsjednikom Fudbalske federacije Makedonije. Hvala vam što ste nas primili u vaš kabinet, što sedite, kako vi kažete, na mestu s kog se lepo vidimo, a ne moramo da... Hvala vama što ste došli iz Srbije i ja vas stvarno zahvaljujem što vi, novinari, bilo kuda, naročito pričamo o Balkanu, što imate želju i volju da vidite sve prostore naše bivšeg države. Evo da krenemo od toga da u martu 16. 17. je 4 godine kako ste na čelu federacije. Kako bi ocenili vaš boravak? Vi ste i pre toga 8 meseci bili VD predsjednik, ali evo ove 4 godine možda i najuspešniji u istoriji, ali to vi recite da ja ne određujem. A ja nikad ne kažem da sam ja najuspešniji, to uvijek želim da kaže drugi da sam najuspešniji ili najgoriji predsjednik. Međutim, ja sam bio tu i potpredsjednik od 2013. godine, tako da 6 godina ranije sam izvršio funkciju potpredsjednika, dok je tada moj bio predsjednik gospodin Ilčo Đurđijevski do 2018. Pa onda kao VD predsjednik bio sam negde 7-8 mjeseci. 2019. je bio prvi izbor u Fudbalskog savezu Makedonije, u Fudbalskoj federaciji Makedonije, kad su me delegati izbrali za predsjednik, pa onda bio je novi reizbor 2021. godine, tako da moj mandat isteće negde početku, mi to praktikujemo uvijek u federaciji, da to bude negde marta, aprila 2025. godine. Tako da, da li sam zadovoljan ili sam uspešan predsjednik, rekao sam, to ostajem da kaže drugima, međutim, da kažem za moj mandat, prilično za te 2 godine uspjeli smo napraviti mnogo posla, prvenstveno jer znamo svi da u našim krajevima izostao je u procesu infrastrukture. Ja sam akcent dao infrastrukturi i to sam je obećao i delegati kad smo bili u 2019. na kongresu Fudbalskog saveza Makedonije, da ćemo akcent staviti infrastrukturi i na jedno veliko nadprevarovanje kao što je evropsko ili svetsko prvenstvo. Hvala Bogu, Bog nam je pomogao mnogo o tim nastavkama, jer mi smo napravili promenili smo kompletnu sliku nekoliko stadionima u Makedoniji, kao što je stadion tu u Skoplje na Čairu, pa u Ohridu na Biljani izbori, sad već smo na završnoj fazi i stadionu u Štipu, gdje tamo igra fudbalski klub Bregalnica, i napravili smo nekoliko, ja kažem, tek sitne projekte koje smo imali kao Fudbalski savez. Uvijek to kažem, ja nisam to napravio sam, to sam napravio s mojim ekipom, sa članovim, sa mom potpredsjednikom i članovi izvršnih komiteta Fudbalskog saveza Makedonije. Tako da imali smo još 15-16 malih projekata koji što smo počeli i završili i mislim da smo bili prisutni u cijel deo države, u svim gradovima gdje smo nismo nikad razmišljali gdje ćemo, nego gdje ima potrebe da to učinimo i da uradimo. Tako da sve te mali projekte mi smo završili, a mali projekte, kažem, od 30 pa do 100.000 eura investicije. Tako da nismo ništa završili. Ono što treba još da završimo, pred nas ostaje još puno posla, tako da mi produžujemo da radimo u tom delu infrastrukture. A kad je pričao o tom, onog što sam rekao da akcent smo stavili i obećao našim delegatima da ćemo se nadprevorovati na jedan golemo nadprevorovanje kao što je Evropsko prvenstvo, i
tu nam je Bog pomogao, pa smo mi bili na 2021. godinu na Evropsko prvenstvo. Bilo je stvarno za Makedoniju i za svi simpatizere fudbala u našoj državi jedno veliko natpregoravanje, kao što mislim da će se zapamtiti dugo u našim prostorima. Nakon toga ušli smo u to polufinale i finale za svetsko prvenstvo, gdje smo tada, znate mnogo dobro, u Palermo dobili Italiju, nekoliko kratak evropski prvak. Izgubili smo sa Portugalom, međutim, to je to. Makedonija je pokazala da ima stvarno dobar tim. Pokazali smo i svima da u ovim prostorima postoje dobri talentirani fudbaleri, pa možemo još više. To učešće na Evropskom prvenstvu može se slobodno reći da je promenilo sliku i u FIFA, UEFA i među protivnicima, da su svi drugačije gledali na Fudbalsku federaciju i na tim Makedonije. Pa sad svi koji igraju s nama, respekt je stvarno drugačiji. Znači, znaju da igraju, jer Makedonija je mala zemlja, znamo svi da mi smo 2 miliona građani i igraš sa jednom velikom Italijom, igraš sa jednom velikom Germanijom, pa pobjeđuješ u njihov teren, tako da sada svi protivnici sa respektom uđe da igraju s nama. Spomenuli ste ulaganja u terene, a i sjajan projekat izgradnje stadiona ovde, opština Aerodrom i 12.000 ljudi koje onako baš, može se kaže, revolucionarni za Balkan. Jer niko nema takvu mogućnost. Ja bih ušao malo u ovom, jer smo mi napravili idejan projekt. Pokazat ću vam poslije i da vidite i taj idejan projekt. Međutim, kad smo mi prvično razmišljali sa članovima upravnog odbora Fudbalskog saveza, razmišljali smo o tome da taj projekt bi negde koštao oko 15 miliona euro. Međutim, ono ko što kaže i stari, domašnji esap sa pazarnom esapom nikad se ne slaže. Tako da idejni projekt nam pokazuje da je taj stadion stvarno premijuje to sumu negde na 25 miliona euro. Tako da Fudbalski savez ne može to sami izdržati, napraviti taj stadion ako nema pomoći iz vlade ili države. Tako da mislim da će taj projekt koji što smo prije 6 mjeseca najavili, pričali sa gradonačelnikom Aerodroma, jer je izvrstan gradonačelnik, uspešan gradonačelnik ovdje u Makedoniji. Mislim da ako ne možemo obezbediti još te 2, 13-15 miliona euro iz države, mi ćemo te sredstva koje imamo od Hat-trick programe, Hat-trick 6 programe, UEFA i Forward programe, FIFA, investirati u drugim stadionima. Sad ne mogu da vam kažem točno, jer mi ćemo napraviti konstrukciju sa upravnom odboru gde ćemo to sredstva investirati, da li ćemo napraviti od neki drugi stadion koji što već, rekao sam prije malo da imamo izvrstan stadion, izvrsnu infrastrukturu u Ohridu. Imamo aerodroma, imamo dosta hotele tamo gde možemo napraviti stvarno jedan dobar stadion. Međutim, jednu tribinu već smo napravili. Ako napravimo još jednu tribinu, već smo pričali o tome i sa gradonačelnikom Ohrida, napravit ćemo jedan dobar stadion, približno oko 7-8 hiljadi gledalca. Međutim, još nije definitivno ništa nije definitivno. Mi ambicije imamo da radimo nešto za našeg fudbala u našoj državi. To je ono što često ističete, da želite da napravite da reprezentacija Makedonije ili Severne Makedonije, ja sad govorim Makedonije. Mi smo Fudbalska federacija Makedonije. Makedonije, tako je. Ne bude samo Skopska, nego da igraju u drugim gradovima u Makedoniji, zato se i prave svi stadioni. Ako nemaš provinciju, ako nemaš druge gradove, ne može se fudbal igrati samo u jedan grad. Znamo svi da nisu svi ekipe u prvoj ligi iz Skoplja. Znači imamo Bitolje, imamo Ohrid, imamo Tetovo, imamo Gostivar.
Štip, Strumica i sve gradove. I svi žele da vide reprezentaciju. Normalno je to. A spomenuli ste i državu. Kolika je pomoć države? Jer država ulaže, dobija, Fudbalski savez dobija novac od države? Fudbalska federacija Makedonije ništa ne dobija od države. To mogu slobodno reći. Mi dobijamo 0 denara ili 0 euro od države. Mi sve investicije naše dolaze iz FIFA i UEFA. I ono što trebamo dobiti vaučere, jer su sad u trendu kod nas te vaučere od Agencije za mladi sport, Fudbalska federacija Makedonije ništa ne uzima od toga. Jer smo, to sam javno rekao, ako Agencija za mladi sport daje Fudbalskoj federaciji bilo koliko to novaca taj vaučer, mi ćemo te sredstva podijeliti klubovima. I nakon toga ništa nisu dali. Tako da mi imamo naš budžet, radimo, planiramo taj budžet, tako da to nek razmišljaju drugi o tome. A kako ste opstali za vreme korone? Kako je te pandemije? Kako je savez? Jer znam, kod nas je savez muku mučio i sa selekcijama i sa svim. Kako je Fudbalska federacija Makedonije izgurala, što se kaže? Pa vidite, to je bilo stvarno jedan moment koji što dao je drugi impakt utakmicama. Jer znate, fudbal se igra za publiku. Igrali smo nekoliko vremena bez publike, pa imali zastoj fudbala, tako da mi smo u način finansiranja mi smo bili ok. Vi imate sjajne odnose sa čelnicima i FIFA i UEFA. Kako ste to uspeli? I UEFA i FIFA linearno dijele pare. Znači, iako sam ja dobar prijatelj sa Čeferinom, međutim, ništa više ne dobijam kao što dobije Fudbalski savez Srbije ili Crne Gore ili Kosova ili bilo koji drugi savez. Tako da oni dobro raspoređuju sredstva, tako da mi smo prezadovoljni. Fudbalska federacija je često perjanica nekih događaja na Balkanu, kao što je bio nedavna radionica za klubske licence, gde je bilo toliko federacija, pa onda ima razne akcije, hajdemo na fudbal za devojčice, za futsal, mnogo toga se radi i vide se rezultati. Pa mi imamo i plan i za ženski fudbal, znači to smo strategiju napravili sad do 2026. UEFA investira dosta u razvoj ženskog fudbala i futsala. Znači to jednostavno imamo plan za rada i radimo. Deluje da su FIFA i UEFA prepoznali u vama i Savezu partnere koji rade na poboljšanju, kako poboljšanju fizičkih uslova u školama, stvaranje novih fudbalskih kampova, inkluziju dece sa specijalnim potrebama. Da, mi smo to uspešno radili, već to je počeo, moram to priznati da je to počeo moj prethodnik, gospodin Đurđijevski. Mi smo napravili i akademiju ovde u našim prostorima, u našem zgradu, tako to mogu da kažem. Imamo hotela gde imamo akademiju, generaciju koju mi to zovemo UEFA akademija. Imamo normalno u saradnji sa Ministarstvom za obrazovanje i gradovima i disperzirane akademije. Imamo 8 disperzirane akademije, 7 i Skopski 8 disperzirane akademije gdje imamo stvarno veliki napredak. Nedavno je bio i prvi balkanski fitness cup za sudije, isto u organizaciji, prvi put da se tako nešto za sudije van UEFA. Tako da, ono što se kaže, ima poverenje UEFA i FIFA kad dodeljuje tako neke nove, mislim, to su sve ideje koje potiču odavde, ali podrška stiže, zato i možda i može bez države, šta se kaže, kad ima budžet UEFA i FIFA. Sve inicijative UEFA, šta je u podržavanje fudbalu, i finansira, međutim i podržuje. Međutim, za sve treba inicijativu. Mi smo sada
stavili na čelo te studijske organizacije gospodina Dimitra Mačkarovskog, koji što je stvarno ambiciozan dečko, bio je jedan od najdobrijih sudija i bio je međunarodni sudija, pa onda je preuzeo sad da vodi sudijsku organizaciju, tako da to je bilo njihova ideja. Nikad neću uzeti nekome ideju. To je napravljeno bukvalno od sudijske organizacije, organizirali, a mi kao Fudbalski savez smo i podržavali. I sve smo, bilo je stvarno nekoliko zemalja, to je, ne znam koliko točno je bilo, međutim, sigurno je bilo nad 10 federacija koji su učestvovali na taj seminar i mislim da je to vrlo uspešno sprovedeno. Da se vratimo A selekciji, veliki uspesi, evropsko prvenstvo, sjajni u Ligi nacija, otišao je Angelovski, došao je Bobi Milevski. Kako ste vi s njima zadovoljni, s njim? S Bobijem? Bobi Milevski istakao se ne samo na planu A reprezentacije. Ja sam rekao nekoliko puta i kad je bio moj prethodnik, mi smo učestvovali sa Bobi Milevskom, sa generacijom U17 u Evropsko prvenstvo u Polskoj. On se istakao još tada kad je formirao te dečke. Jer isti su te fudbaleri koji što, mogu reći negde 80% fudbalera koji što smo bili na Evropskom prvenstvu u Polsku, oni su nosili taj tovar da nakon toga preuzima Angelovski i imali smo te sreće, igrali smo dobro nadprevorovanje i normalno posle toga je bio taj najveliki uspeh Makedonije. Vi ste te 21. godine, kako sam ja pronašao intervju, rekli da svetsko prvenstvo super ako se ode, ali da je glavni cilj evropsko prvenstvo, novo evropsko prvenstvo 24. Jeste, bilo je tako, jer znamo da je za svetsko prvenstvo je malo teži, put je malo teži. Međutim, mi smo sad da kažem to, prokockali to Lige nacije sada za Evropsko 2024. Međutim, nikad se ništa ne zna. Mi sad smo u jednoj jako teškoj grupi, igramo sa Italijom, igramo sa Anglijom, Ukrajinom. S Italijom željna revanša. A Italija želja revanša posle toga što se desilo u Palermo. Tako da naši dečki, naši momci nikad se ne predaju. A ja s njima kažem da uvek može se. Kad smo razgovarali sa trenerima koji rade, selektorima, svi su rekli da nikad niste okrenuli telefon nijednog od njih da kažete ovaj bi, što ne igra ovaj, što niste pozvali ovog, a da sa druge strane, kad oni vas pozovu, da uvek sve dobijaju šta žele. Naš je posao da mi kao predsjednik Saveza da omogućujemo najdobrije uslove reprezentaciju, da se oni osjećaju komotni kad dođe ovdje. Da kad mi to pružamo, normalno da će se to vratiti nazad. I fudbaleri, i stručni štab, i doktori, i svi koji rade sa reprezentacijom, kad to vide da neko griži se za njima, pa i oni će da vrati to Savezu. Tako je moj mentalitet i mislim da i kad sam vodio klub, jer pre toga sam vodio klub, ja nikad nisam se javio mom treneru da kažem stavi ovo da igra ili ono da igra, ili zašto ne igra tajte. On zna najbolje ko treba da igra, ko je najspremniji, ko je u formi. To je posao selektora i stručnog štaba. Obično kad se slave neke pobede, neki uspesi, igrači slave sa trenerom. Ali evo sad sam vidio opet tu fotografiju. Kako je došlo do ovoga? To sam vidio u novinama, pa sam rekao, kako, nisam video negde da predsednik, kako se to kaže, ide u vazduh. Hvala na pitanje. To su bile momente u Gruziju, kad smo pobjedili tamo u Gruziju, kad smo se plasirali na Evropsko prvenstvo. Normalno je toga. Znači, te momenti ne možeš opisati riječima nikad, jer u te momente ne znaš da li da plačeš ili da se smiješ, jer vjerojatno ne vjeruju ti se da ti ideš u takvo golemo nadprevarovanje. Tako da igrači, fudbaleri znaju da prepoznaju dobro.
možda neko pričati ovako ili onako, međutim ja uvijek ostajem vremenu i ljudima da pričaju za mene konkretno i za rad Fudbalskog saveza. Oni su prepoznali nešto i u mene, ja sam uvijek bio, tada sam bio u kontaktu sa igračima, ne da sam preuzimao posao selektoru, međutim da stimulišem te igrače. Našao sam nekoliko načina kako treba to stimulisati igrače da daju sve od sebe. I onda je usledio taj neobičan detalj koji ćete sigurno pamtiti. Sigurno da ću pamtiti cijeli moj život. Rekli smo FIFA, UEFA da odlična saradnja. Kakva je saradnja sa regionom? Izvrsno. Izvrsno, vjerujte mi, ako vam nekad imate priliku da dođete u neki kongres UEFA ili FIFA, bilo gdje, vidjet ćete kako je ta saradnja. Sa samom toga ko gdje sjedi i s kim sjedi, prepoznat ćete saradnju. A šta treba da se uradi da se poboljša klubski fudbal u regionu? Vidite, to je stvar klubovima. Ne mogu ja pričati kako predsjednik šta treba raditi jedan klub. Zna se ko je posao saveza i ko je klubski posao. Mi se nikad to ne miješamo. Šta možemo pomožiti administracijom, šta možemo pomožiti klubovima. Mi uvijek kao Fudbalski savez, kao Fudbalska federacija to radimo. I ja kontaktujem sa svim klubovima i sve što treba u te noseke oni imaju od Fudbalskog saveza. Mislim da isto rade i moji kolege iz regiona. Pomažete i s loptama i sa dresovima, sve do najnižih selekcija. Ali opet uvek ona priča da bi svima bilo bolje, lepše kad bi bila neka ideja o toj zajedničkoj ligi. To mora da se rešava na nivou predsjednika i fudbalskih saveza. Ne mogu klubovi da donesu takvu odluku. Mislite o Ligu Balkana? Tako je, koja bi svima donela dobro. I jači bi bilo. Ja mislim da to uopšte ne postoji problem među predsjednici regiona, pa rekao bi i između klubovima. Međutim, ja mislim da je još ranije za toga. Mi smo pričali, imali smo te diskusije. Međutim, mislim da još je ranije za razmišljenje tako. Jer ovo nije basket. Fudbal nije basket. Fudbal je stvarno više od svega. Probali su i rukomet ide, ali tačno je da nije to isto. Vjerujte mi da nemojte da mislite da ne postoji volja među nama, predsjednici ili kažem i klubovima. Međutim, mislim da još nije vrijeme. Ima za mlađe kategorije i svuda, ali nije to. UEFA je pokušala, ne UEFA, nego klubovi su pokušali da napravi super ligu, pa nisu uspeli. Kako je vaše mišljenje o tom? Mi uvijek stojimo iza predsjednika Čeferina, on kako razmišlja, mi razmišljamo isto. Je li tako? Da. Kakvi su vam planovi za dalje? Rekao sam, mi ništa nismo završili. Prije nas ostaje još posao. Imamo sad prije nas hat-trick šesku koji trebamo iskoristiti. Napravit ćemo plan, programu gdje ćemo investirati, jer uvijek meni stoji infrastruktura, jer bez dobru infrastrukturu ne možemo i povlači dobre fudbalere. Tako da još imamo posao pred nas. Da iskoristimo te sredstva, da napravimo nešto bolje za naš fudbal, za naše klubove, to je moja ideja. Važite za predsjednika, opet što sam ja pronašao, koji vodi računa o legendama makedonskog fudbala i uključuje ih u rad u savez i čak i oni koji nisu u savez da im imaju neku pomoć od saveza, federacije. Ja uvijek kažem, ako mi zaboravimo prošlost, nećemo moći stići do naše cilje. Tako da nikad nisam zaboravio fudbalske legende Makedonije. To zna se kod nas u Fudbalskog saveza, mi u trenerskoj organizaciji imamo koča Dimitrovskog, Đoro Jovanovskog, imamo selektora u mladoj reprezentaciji kao što U21, Dragi Kanatlarovski, Vujadin Stanojković,
vodi generacija 2006. Uvijek uzimam mišljenje njih, jer oni su iskusni i znaju. Ja se s njima stvarno osjećam prijatno kad pričamo i kad dijelimo mišljenje. Oni nikad te ne laže. Oni kažu stvarno ono što osjećaju, jer su oni stvarno sportisti, bili su izvrsni fudbaleri i kad njegova priča dođe do mene, ja stvarno to cijenim. Spomenuli ste legende. Darko Pančev. Darka Pančeva nema u svim tim forumima, ali šta Darko Pančev znači za Makedoniju i makedonski fudbal? Ja bih rekao, Darko Pančev ne znači za Makedoniju i makedonskog fudbala. Darko Pančev znači malo više, ne malo više, nego više za fudbala u Evropi i u svijetu. Darko Pančev je veličina fudbala. Znamo, ja se sjećam kao dijete, još kad smo bili u mladim godinama, kad je Darko Pančev igrao, kako smo mi navijali za Darko Pančev. Tako da ja cenim ga prvo kao čovjek, kao fudbaler, kao bivši fudbaler i sad kao čovjek koji što živi tu u Skopju, ima svoj biznis, radi i tako da mogu samo da pohvalne zborove da kažem za Darko Pančev. Mogu on još da da neki doprinos fudbalu u Makedoniji? Sigurno da. Sigurno da Darko može dati veliki pridones makedonskog fudbala. On je bio jedno vreme i u Vardaru, tamo je bio kao sportski direktor, čini mi se, kad je Vardar bio u najvisoki, tada je bio i šampion. Tako da Darko, dok je živ, može dati za fudbal. Spomenuli ste Vardar. Šta se događa? Mi u regionu pamtimo Vardar, pamtimo Teteks, pamtimo Pelister, pamtimo Olimpiju iz Ljubljane, pamtimo neke klubove Čelik i Zenice koji više nema. Ne nema, nego... Rekao sam malo ranije da to nije posao Fudbalskog saveza. To je klubski posao. Klubovi su akcionarski društva i oni menadžiraju klubovima. Tako da meni je žao jer ako nemamo jedan silan Vardar, u Makedoniji pričam, silnu Škendiju, silan Pelister, Škupi, nemamo kvalitet fudbala. Kad sve ovo daju sve od sebe i imaju dobru ekipu, onda i fudbal će se povećati. Želimo vam puno sreće i kvalifikacije U21, koja isto je dobila tešku grupu od Kanatlarovskog i u kvalifikacijama za Euro, pa da se na jednom od takmičenja nađemo zajedno. Hvala vam puno i vama.